Nā, hei te pōnei whakanui ai te Māori kuia te tuahangata o Aotearoa. Kua whakawhiwhia a Hēnare au Keith e 51 tau te pakeke no te pāharakeke ki taua tohu mo tōna kaha ki te whakaora i tōna hapori i ngā tūkinotanga i roto i ngā whānau me te arahi haere hoki i ngā taiohi. What an honour. You know, for me, it's about whānau, it's about love and compassion and patience. It's about our beloved suburb of Flaxmere. You know, she often gets recognition of the negative type, but this award is about saying Flaxmere's come of age. Ko te tikanga ia, ka whakawhiwhia ia ki tēnei tohu hei te pōnei ki roto o Tāmaki Makaurau nei, engari nā te matenga o tōna teina i te pōra ka kore ia e whakatīnana.